poskupiti nešto za lipu u situaciji kada u Zagrebu imamo 20, koji živi duplo bolje od Hrvatske, ali imamo 23.000 ljudi koji imaju mirovinu ispod 1.500 kuna. Halo? Da vi znate o čemu govorimo? Znači 23.000 naših sugrađana ima mirovinu ispod 1.500 kuna, kojima mi, by the way, ispod 900 kuna dajemo 400 kuna svaki mjesec, ispod 1.200, 300 kuna, ispod 1.500, 200 kuna. To je crkavica. Ali je to za njih preživljavanje, na rubu preživljavanja. I kakav bi bio gradonačelnik? A ne odgovoran, trebalo bi ga zatući, bez obzira, pustimo mandate i funkcije. Je li druga, treća ili četvrta izvršna, kao što vaša kolegica reći? Ma to je sve nebitno. Da sve u lancu odgovornosti ne privede istini da kažu svoj stav o tome. Ne znam je li me razumijete. Ne može to proći bez toga. I koristit će se svim zakonskim oblastima koji mi daju na raspolaganju da spriječim taj način donošenja odluka. Jer znam je se li precizan do kraja. Ne mogu biti precizniji. Neću dalje. Nešto ćemo o tome idući tjedan. Ovo što sam htio, skoro sam neko, ali neću. Ostavio sam nešto za izgled. Da se stavio.